Башта татарча аудио яңгырыячак. The English version will follow after. Урак. Гүзәл көянтәле кыз панносы. Берничә төрле чигү, иске төймәләр, элеккедән калган тукымалар кулланылды. Чехия. Гүзәл дәүләтшина. Панно авторы – модель. Биби Сара – музыкант, скрипка. Алсу Кырмаш – проект кураторы. Зифа буйлы татар кызы, җилкәсендә көянтә, юлында каеннар үсеп утыра, Зөләйха әкиятендә хәтерләтә. Бу минем өчен чын татар әсәре. Мин кечкенә чакта әтием өздереп гармунда уйный иде. Әнием матур итеп чигә, тәмле итеп ашарга пешерә иде. Шуларны үз балаларыма да күрсәтергә телим. Бергә татар ашларын әзерлибез. Кызым календарь өчен төшкән киемне тегеп, чигеп бирергә булышты. Читкә киткәч кенә буларның никадәр мөһим икәнен аңладым. Гүзәл, Чехия. August. The panel, Güzel, a girl with a shoulder yoke. Several different embroideries, old buttons and old fabrics were used. Czech Republic. Güzel Dăulețina, author of the panel, model. Bibi Sara, musician, violin. Alsu Kırmaş, project curator. Tall Tatar girl with a yoke over her shoulders, birch trees on her path, is also reminiscent of the fairy tale Züleyxa. This is a real Tatar novel for me. When I was a child, my dad used to play the button accordion to me. My mother did beautiful embroidery and cooked delicious food. I want to show it all to my children as well. Together we cooked Tatar dishes. My daughter helped me to sew and embroider the clothes for this calendar as well. It was only when I went abroad that I realized how important this all was. Güzel, Czech Republic.